ranolang ka puo ya diatla a re simolola ka go leba ditlhogo. Bani ba Safari Ramokgonami ba rotloediwa go tsaya dithuso tsa tšhema-tšhema. Tautona wa Amerika a ikgogela morago mo ipapatsong ya go emela maemo a botautona. Fa setlhopha sa lefatshe la Egypt se dira bontle mo dikgaisanong tsa ITTF Youth African Championships. Motswedi wetsong ka mogele dipatlisiso tsa lekana la SIDA tsa re kgaolo ya botlhophi ya Safari Ramokgonami e saletse kwa morago mo go tseyeng lenaneo la tšhema-tšhema ka jaana go thusitswe dikgwebo di le 51 ka madi a 640,000 pula fa sa lenaneo leo le bulelwa setšhaba. Se se go etlhile makalana a mararo a neetsweng boikarabelo jwa go tsamaisa lenaneo le go tla ka ditsela tsa go le godisa. Lephata la tlhabololokgwebo le makalana a lone a SIDA le LEA a ne a etetse metse ya kgaolo eo go rotloetsa banni go ikopela lenaneo la tšhema-tšhema. A re utlwe Mamusi Siska ka pego. Ka maikalelo a go tswakanya itsholelo le go ihetolela kwa itsholelong e ikagileng ka mogamo ikemetseng ka nosi. Puso ya lefatshe leno e ne ya simolodisa lenaneo la tšhema-tšhema go hetola seemo sa dikgwebo tse di potlana le go di rotloetsa ka go di neela madi. Lentswe ba tsona ba tsibogetse lenaneo le kwa mahelong a mangwe. Kwa go a mangwe go saletse kwa morago. Se se itsisa tlhobaelo mo makalaneng a mararo ao gore a mme madi a 500 million pula a betsweng lenaneo le a tla dirisiwa otlhe pele ga ngwaga wa madi o wela. Mme ka seo ba dule letsholo go tsena mo metseng go bapatsa lenaneo le go rotloetsa setšhaba go tsaya lenaneo la tšhema-tšhema. A re lebelela GDP kampo se se lathelang mo kgolong e dira 3.2% ya GDP. Yaanong keletso ke gore re tswe mo go 3.2% re go dipalong tse di go godimo-dimo. Yone informal sector ke yone e leng gore e ka kgona gore re go tsena ko ba dikgwebo tse di go tlase tse ba tsene mo go small enterprises di be di gola di be di nna di-company tse e leng gore di ya ko pele. Lenaneo le setse le lebaganwe ke dipuo-puo le go kgalwa ke batswana bangwe. Ba tlhalosa fa go tsaya nako e telele go ntsha madi le gore madi a baikopedi a tla a kgaotswe. Yo mongwe ha tla o kgona go tla bare nna ke batla gore dikgwebo di ka nna bo 6 bo 7 mo teng ga madi a one tse dingwe a itse a ba di dire e le gona a simolang kgwebo e be re morare nya kana mme ke gone o simolla ga se gore o ntse o le mo kgwebong ga e le gone o simolla a re ke re dingotlenyana o simolle pele wa atlege mme le kwala rona la katlego ra le kwalaela sentle gore ha o tsweletse o bo boa gape o tla go tla a mangwe gape o ithusa o batla kgwebeng wa gape. Batho ba dikgwebo tse e le gore di teng ba tlhokagala thata gore ba nne ka dipalo tse dintsintsi gore ba tle ba balance portfolio the risk ya portfolio e ye ko tlase. Tšhema-tšhema re batla go latela batho ba e leng gore they are in businesses. Tshologelo ke gore morago ga letsholo le go nne le phetogo mo dipalong tsa baikopedi. Ya ke itemogetse gore lenaneo le ga motho a ka le sala morago le ka ntsha kgwebo ya go ha e leng teng la kgona go mo isa ko pedinyana. Le mo letshogo la ntlha batho ba re sologetse gore ditoo tsaelwa dintshwana le dijarata mme ka ga ba tlhalosang ka teng ke tsaya gore ga gona sepe se se ka diragalang re utile tlhaloso ya bone ka botalo. Dipatlisiso tsa SIDA tsa kgwedi eno e le 17 di supa fa go ikopetse batho ba feta 16,000 lefatshe leno ka bophara mme go setse go hetotswe dikopo di le 12,052 tse di dirang madi a kana ka 125 million pula. Mamusi Siska, BTV News. Bagwebi ba botlana ba tsa kape ba 14 ba dule kwa kgaisanong ya Selebe-Phikwe Softball Extravaganza ba nyenya ka ba dirile dipoelo le go anya maitemogelo a kgwebo. Ba re thuso ya lekana la LEA ka go tlhabolola tebego le seemo sa ditirelo tsa bone e ba tsiseditse maduo a mantle. A re utlwe pego ka Karabo Molusi. Ngwaga le ngwaga bagwebi ba botlana ba iteka lesego la go dira letseno mo Selebe-Phikwe Softball Extravaganza. Mo ngwageng ono bontsi jwa bone e ne le ba ba kotseng lenaneo la tšhema-tšhema ba tlisitse ditirelo tsa kapei. Selebego e ne le se se ngokang bareki ka meriti e rulagantsweng sentle ditafole le ditilo. Ba adima madi ko SIDA ba tshwanetse gore ba te ba duelo madi one ba tshwanetse gore dikgwebo di gole ba hire ba bangwe jaanong ga re emela ka go neela madi jaaka bona re dira jang
ke gone jaaka re ba rutuntsha re ba neela methalo yotlhe ya tshwanetse gore ba e dire ha ba le mo kgwebong ke loeto re batla go ba bona ba gola ba tsena mo di-mainstream ya di-SMEs ya formal sector. Tota re ntse re go sena kgwebo hela sente bareki ba bua gore bone kana ga ba ke ba kgona gore ba tswa mo lebaleng e ba kgona gore ba ka ja ba eme ka dinao the reason why ba tsamaya ba go reka ko ntle ko di-restauranteng ka gore ba kgona le ga ba kgonang go nna teng so yaanong ngwaga o le ya tota e re tsamaetse ne re sena meriti re sena se re naya maso sengwe le sengwe ditafole tse o di bonantse ke bone ba re thusitseng le bone ebile ba tla mo go rona gore ga o ntse o rekisana nna le diresiti ga o tswa go reka nna le diresiti ra nouta re na le di-record book. Dikgwebo dingwe tse di neng di wele di boetse mo mmarakeng ka thuso ya lenaneo la Chema. So nkile ka bo ke na le business ebe e hella mo tseleng. But ever since Chema e tswa ke ile ke a bona madinyana botoka. Mme gape le ile ya nthusa ka gore ile ya ntsha mananeo mangwe jaaka bo extravaganza na ba rekala di-store. Reonkabetse Semathane o tsentse kopo ya Chema mme a re go tla hano o rotloetsegile ebile o na le tsholofelo ka go kgona go bapatsa matshego a payang a dirang le mokgwa wa kapei o a o dirisang go nna pharologanyo jaaka phadisana le ba bangwe mo mmarakeng. Ke rekile tanka be ke designer ke ovene e real di-pizza gape ke smoker gape ya smoke ke le ka bojotse gore ke nna pharologanyo bone le dijo tse di rekiwang ga bontsi ke tsone tse re di tlwaetseng tsa bo di-braai tsone tse but nna ke le ka gore ke dira le dikota mo dimonyane ke dira le dibegara. Lekalana la Lea mo Selebephikwe le kwadisitse dikgwebo di feta 4,500 ka lenaneo la Chema mme go rutwintshitswe batho ba feta 3,700. Karabo Molusi, BTV News, Selebephikwe. Company ya Water Utilities e sa tswa go rolela komiti ya gantsi ya ditshupo mantlwana a boitiketso a agilweng ka madi a ka tshwarang 150,000 pula e le bontlha bongwe jwa go thusa setšhaba se tshelang le sone. Lentswa gone tiro ya koporasi ya metsi le go nosa batswana metsi koporasi ga ya ikgetolosa botlhokwa jwa go thusa setšhaba se ba tshelang le sone ke ka mo enang ya re mo ngwageng tse tharo tse di fetileng koporasi ya metsi ya nna le botsalano le ditshupo tsa gantsi mme go supa tomagano ya botsalano jo ba Water Utilities ba agetse ba gantsi sho mantlwana a boitiketso. This facility was constructed at a tune of 150,000 pula and it is part of our corporation's corporate social responsibility, a program through which the corporation extends a helping hand to communities it serves. As we contribute towards the growth of the country, ka madi a ka tshwarang 150,000 pula mme ke mangwe a mananeo a rona go thusa setšhaba se re tshelang le sone ga re ntse re thusa ba gantsi sho jana re boa gape re godisa leina la rona. Maikaelelo a rona ke gore re se ka ra helela ga e bo nkete ke yone tshimologo ka gore se se botlhokwa ke gore re tlogele mothala o bonalang. We would like to be part of any further developments that will leave a footprint. For the past 3 years, Water Utilities has been by our side, and I must say, it has been a fruitful journey, Resena and your team. The change agent that you are, mo gantse pedi tse di fetileng ba koporasi ya metsi ntse ba re emenokeng mme ke batla go ba bolelela gore e ntse mosepelo o montle. A big structure that side e go tlhule ke tiro e le simolotseng ra lebogela thata. Mpho e kailwe le maleba ka lebale la ditshupo ntse le na le maitlwana a boitiketso a le mangwe fela. This corporation social corporate responsibility, like I said, we are witnesses for the conducive re ba supi gore ba koporasi ya metsi ba re diretse bonno jo bo siameng ka go aga mantlwana a boitiketso re leboga ke monokeng ya lona. Your support to have the ablution in this area. Dumelo gore ra amogetse dimpho tse mme se a nne sekao se se tatang se bonala even after about 10 years. Infrastructural development live longer when they are well taken care of. Let's make sure our maintenance plan is put forth. Banni ba kolso go tlhokomela mantlwana a mme ba seka ba tsoga ba sentse le sego mokwaisi BTV News gantsi.
bane ba masimo a kokale kwa kgaolong ya Maung East ba ikuetse mo pusong go tsibogela letlhoko la metsi le meamuso ya botsogo e bareng e tlhoka go tokafatswa. Bane ba buile seo mo phuthegong le mo palamente wa kgaolo ya Maung East a re gore tse ke kgonegile ka la botlhano kwa masimong a kokale gaufi le motse wa Janoga. A re utlwe Atlasaone ke neilwe. Banni ba masimo a kokale ba supile fa ba ile ba thagelwa ke mathata a matona a go thaela ga metsi fa noka ya boteti e sana go kgala. Ba ile gape ba supa fa ba sa kgone go bona thuso ya tsa botsogo ka nako ka kokelo ya bone e latelang batho e nna teng fela morago ga lebaka la kgwedi tse pedi kana go feta. Ka jalo ba tshwanelwa ke go ya go bata dithuso tsa botsogo kwa mafelong a mabapi jaaka Samidupi le Maung. Malapeng go bothoko le go heta ka go ba kgona go tsaya metsi ba na leng dikolong le dikoskara ba lata kgakala ko bomawaneng ko bo Janoga mo e leng gore go bothoko thata go akanya e leng gore go lapeng la gagwe o tshela ka thogo hela go ga metsi ka thogo dipampa tseno ha di tsa emisiwa go sena go swama ya tsewa kwa maoko di la thola gongwe le gongwe ba tsa ba di phuthela mo diplastic ana ba di latela go ba ka dikolela fopo motho ba e latela mo tsela ba hita ba tsama ya di masolo tsa dipampa tsa go le ke gore le bue ka ga tsone ke bogole le bona ba di dirisa le tsenge phutola le bue ka tsone re lometse be re le go cancel gore ba le patala so ba le tukulugo go ha re le mogile kolo yengwe tsola tlhala matlakala hane ya no ga re ka ke ra khona re nno se botsadi ke supeseng ko ntleng ga gore re tshwaragane. Fa tsibogela dilelo tsa banni mo palamente rra gore tetse ke kgonegile o na solofetsa go isa maikuelo a go maphateng a tshwanetseng a bo a gakolla banni ba kokale go dirisa mananeo a puso a tshwana tshema le temo le tlotlo gareng ga mangwe go tokafatsa matshelo a bone. Lona la itse gore tshwana ke go iteka me ha re paletseng teng kana ha re heletseng teng ra be re gormente re thuse re heletse ha ke gone boipele go jone jo ke gone mo go siameng tswelelang hela le tshware jalo le rona re ta leka ka bojothe gore re le thuse le kgone go hitella go leletsang go hitella teng. Mo maitekong a bone a go sa baya fela mo dithabollong tsa puso banni ba kokale bane ba iphutha mo nakong e fetileng go dira mogotha o ba kgobokanyetsang leruo teng mme ba ba rekisa leruo le go bona madi a go epa sediba sa motsele go reka dipone tse pedi tse di dirisang marang a letsatsi go tokafatsa matshelo a bone. Atlasaone ke neilwe BTV News kokale. Molaodi wa kgaolo ya Mogoditshane Thamaga me Bernice Berman Mosime o gwetlhile bodiredi jwa puso mo kgaolong eo go inakanya le itshidilo mmele ya reng e ka tokagatsa thata mebele ya bone gore batle ba ntshe maduo mo tirong. O tsweletse a kopa bodiredi jo go ja dijo tse di siametseng mebele ya bone ka nako tsotlhe. Me Berman Mosime o na bua ko letsatsing la itshidilo mmele le le neng le dirilwe ke khansele ya Mogoditshane Thamaga. A re utlwe Bodulo Mogorosi. Maphata a puso ka go farologana ga mmogo le makalana a ikemetseng ka nosi a ba a kopane mo letsatsing le la botsogo jo bo siameng go akaretsa metshameko ka go farologana e le tsela ya go rotloetsa mowa wa bojang mmogo. Molaodi wa kgaolo ya Mogoditshane Thamaga me Bernice Mosime a re letsatsi le na le seabe mo go ntsheng maduo a nametsang mo tirong. Maikelo a letsatsi le ke gone gore re ikgakologelwe mbagetso re le bodirela puso gore gantsi re ruta batho ka botlhokwa jwa go tshela sentle ka botlhokwa jwa go ja sentle re fa bogakolodi mme go impia ko le rona re batho ba getso re tshwanela go gore re ikgakologelwe gore ga re ka ke ra ntsha maduo ga re sa tsoga sentle ka jalo letsatsi le botlhokwa mo go rona re le bodire jwa kgaolo e ya Mogoditshane Thamaga gore re ikgakologelwe gore nako engwe le rona re itse gore go botlhokwa gore re tshela sentle go botlhokwa gore ditlhaloganyo tsa rona di tsogo sentle gore re kgone gore re ise ditirelo tse di siameng ko bathong. Go itshila go botlhokwa thata jaanong ke re a se ka re molaetsa o e re tsoga ra o tlogela ba hella teng a re tswe re ne re wana moise le rona kwa lapeng ba re na le bone kwa lapeng re ba gore botlhokwa ba go itshila go botlhokwa go le kae go itshila ga se gore bole ko jiming la le malapeng hela mo wa dikologa o itshidila go mo le gona go ka go thusa ba re gona le malwetse a bo gate NCD
NCD, non-communicable disease, ona o kana ebile ga taya motlhofo gore a re tsene ga re ntse re sa itshedile. Dibui ka go farologana di supa fa botsogo jo bo itekanetseng e le jone konokono mo go fitlheleng maduo a tlhokagalang mo ditirong. Batho ba bantsi ba ba nang le mathata a botsogo ba ba nang le mmele o montsi ba hela e le gore le one mathata a tlhaloganyo ba nna le one o boithela gore yaano ga motho re tsile go bua ka dijo ene o mpotsa gore nka bona batho ba sebopego sa bommamolefi kae. Botsogo jwa tlhaloganyo ke tshwanelo ya mongwe le mongwe go boammaaruri betso ga selo e le tshwanelo ke selo sa patelesego wa patelesega gore le wena o se je monate o sa gole ha botsogo jwa tlhaloganyo bo reketla botsogo bongwe le bongwe jo na nna jo bo a phutlhama. Maikelelo ke gore letsatsi le le tshegedio e kgwedi le kgwedi ka maikelelo a go nna le maduo a nametsang ka go rotloetsa moa wa bojang mmogo mo tirong. Bodulo Mogorosi, BTV News, Mogoditshane. Fa re tswelela modulasetilo wa dikgaisano tsa Okavango Brim Classic tsa ngwaga le ngwaga Mr. Rod Batman a re o itumeletse kgolo ya kgaisano eo a supa fa ngwaga ono ba tsaya karolo ba ba tswang kwa ntle ga Botswana ba ne ba le mmalwa fa go tshwantshangwa le dingwaga tse di fetileng mo malatsing a mabedi a kgaisano e ba tshwara ditlhapi ba ne ba dirisa mokgwa wa go tshwara ditlhapi le go di golola e leano la go di boloka le go letla gore di ikoketse palo mo isagong a re utlwe Tiny Tsukudu o na le koo. Mo kgaisanong e go dirisiwa molao o gagametseng wa go tshwara ditlhapi mme morago di busediwe mo metsing morago ga go kalwa. Thulaganyo e gape e gatelela botlhokwa jwa go busetsa ditlhapi mo metsing di sa utlwisiwa botlhoko go thusa gore di kgone go boa di ntsifale. It's a strictly catch and release competition. Tshwara ditlhapi e be di busediwa mo metsing se e le go leka go boloka le go sireletsa makgobokgobo a Okavango. Re solofela gore ka kgaisano ya mokoro dingwe tsa ditsela tsa rona tsa go tshwara ditlhapi di tla nna le batho ba mono gae ba ba tsayang karolo ka palo tse di nametsang. Ways of fishing will rub off on the local picture. The reason why we are engaged in this thing is because baka la gore re be re le ba rotloetseng ba kgaisano e ke gore e rotloetsa beng gae ba ba tshwarang ditlhapi ka mekoro jaanong go botlhokwa gore re e rotloetse ka e le nngwe tsela ya rona ya go rotloetsa fa re direlang teng re direla ko maung mme Shaka we le ene o mo lefelong la ditirelo tsa rona ke ka mo re bonyeng gore re tswelele re thuse le go rotloetsa ba ba tswang ko tlase and make sure that we promote the youngsters, the local youngsters. Go nna teng ga ba tsaya karolo go tswa kwa mafatsheng a sele mo ngwageng ono go ne go le kwa godimo mme ga thusa thata mahama wa bojanala. We have 7 teams. Re na le ditlhopha di le 7 go tswa Namibia, ditlhopha di le 2 go tswa Australia le South Africa. Re ne re akanya gore go akaretsa ba tsaya karolo ba ba tswang ko ntle ga lefatshe go siametse lefatshe e bile go siametse bojanala. It's good for tourism. Re Shaka we Rivalogy mabotso ngwaga le ngwaga re nna re hosta Okavango Brim Classic. So re benefita le dintsi mo go yone se sengwe se re se benefitang ke boroko go itlhela rena le batho ile gore ba tswa ko mahatsing a mangwe ba bangwe ke ba ba tswang kwa bangwe ba tswa Maui ba bangwe ba tswa South Africa ba bangwe ba tswa Namibia. So we tell a lot about hosta ka dijo ba nela accommodation ba nela dibolt. Setlhopha sa Roughneck go tswa Namibia se nnile ba fenye mo legatong la go tshwara ditlhapi ka sekepe fa re ga mangwe bontsi bokae wa Samochima a fentse mo legatong la tiriso ya mekoro. Tiny Tsukudu, BTV News, Samochima. Mo dikganyeng tsa mafatshe a sele tautona wa America re Joe Biden o ithotse marapo a go emela ditlhopho tsa botautona tsa lefatshe leo le kgetho la bobedi ka ntlha ya kgatelelo ya lekoko la phathi ya gagwe le mo go ba ba thusang phathi ka madi gore a tlogele go phadisana kwa ditlhophong ka ntlha ya dingwaga tsa gagwe fa na itse setšhaba ka tshwetso ya gagwe mo maranyaneng a Platform X re Biden o na bolela fa dumela gore ke dikeletso tsa lekoko la gagwe le tsa setšhaba gore a tlogele go phadisana gore a kgone go itebaganya le go tlhoma mogopolo le go diragatsa tiro ya gagwe ya botautona mo nakong e setseng ya paka ya gagwe
le fa go ntse jalo ga ka ntsha dintlha tse dintsi le ka fa Democratic Party e ka dirang tshwetso ka teng ka tse di tla latelang. Tshwetso ya ga Tona Biden e tla morago ga dibeke di le tharo tse di sa tlwaelesegang tse di simolotseng ka ngangisano kgatlhanong le moemedi wa party ya Republican e bong Tona wa pele Re Donald Trump kgwedi ya Seetebosigo e le 27. Tla ke dikhutsi tsa gone fa ke tle ke sutela mo gaka Edwin Mashia Kgomo go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana. Motho madume dumela atamela ka go netsebe gore diwa e gole e gaufi ya itheletsa ka gore ya lo tlhwatsebe wa mogeletsa metshameko ke Edwin Mashia Kgomo metsone tsa re re jaaka setlhopha sa BDF 11 se le mo biking ya bobedi se ntse se simolotse ikatiso go ipaakanyetsa paka e ntšha ya 2024-25 mokatisi wa setlhopha seo Louis Setshwane o ka ile fa metshameko ya go ipaakanyetsa paka eo e solofetsweng go simolola kgwedi ya Lwetse e tsweletse sentle. Setshwane o buile seo morago ga motshameko wa bone le sa African Stars o fedileng ka maleka a dino tse pedi setlhopha. Ryan Khengwenyane. Setshwane o ka ile fa metshameko eo ya botsalano e nnile le boleng ka e ba thusitse go ikala fa ba tsamayang teng le mororo ba sena sebaka ba boetse mo kampeng. We are 2 weeks into our preseason. Yeah, expectations di ka tswa di le kodimo, but one has to look at the body gore etsa go le kae within the 2 weeks. I think game ya Maloba is gompieno setlhopha sa me se tshamekile bontle fela thata le ntswa re nne le dibeke tse pedi re le mo kampeng morago ga ikatiso e mashetla ke ne ke sa solofela gore ba tla tshameka bontle jaana mme hela ke ba kgolela go bo ba tshamekile ka botswapelo. Having to sit down le bona probably by internalize the plan because we are working on the muscles, we are working on the strength. I say very the plan is like this, but I was impressed today. Because we worked so hard yesterday for about 2 hours. We worked so hard, and I couldn't even believe today whether they can carry on for 90 minutes running. Those who played 90 minutes. Mo godimo ga moo Setshwane o ka ile fa maduo a metshameko eo a se botlhokwa mme se botlhokwa e le go batla go bona tomagano ya setlhopha segolo jang ka ba setse ba kwadise batshameki ba bašwa. E tshwanetse gore go nna le go gongwe a le gore go nna le concentration labs. Look at the guys gore ba na le only 9 days. It has to be sharpened, and those are the things that game tse dira gone gore re tsamaye ro baakanya re lebeletse tsone dio tse di pastor re tshwanetse ra ya go baakanya halele mo setlhopheng sa rona mme ke kare se ke setseng ke se bone go fitla ka jana ke a se itumelela ke dumela gore morago ga metshameko le ikatiso di le mmalwa ke tla itse gore a mme ke na le setlhopha se sonofetseng go phadisana go utlwala mo pakeng e tlang. Then I would say yes, I have a team. But remember, competition is friendly. Yeah, competition differs totally friendly. But we need to be up there. They will be coming. They will have to work more than this. O tsweletsa tlhalosa fa ba santse ba na le tsholofelo ya go ka oketsa batshameki mo kampeng ya bone. We still have time. We still have time. Working on friendlies like now, we will always be seeing new faces, depending on re santse re na le nako e ntsi ya go sekaseka batshameki ba le mmalwa pele re tsaya tshwetso ya gore re kwadisa bomang. And then hantse re tshameka differently ha ke ra ba lekeletsa ra bona ra o tla suta or not. Ha sa suit will have to asute re batla o mo. Kaisanyo eo ya go itlokoletsa paka e neng e rulagantswe ke Gaborone United e neng o kile masitaoka BDF 11 setlhopha sa African Stars go tswa kwa Namibia ga mmogo le sa SuperSport United go tswa kwa Afrika Borwa. Ryan Khengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Re sa lefo mokatisi wa setlhopha sa kwa Namibia sa African Stars Ronnie Kanalelo o supile fa dipaakanyo tsa motshameko wa bone wa tikologo ya ntlha ya CAF Champions League kgatlhanong le sa Jwaneng Galaxy ka kgwedi ya Phatwe e le tse dinametsang. Kanalelo tlhalositse seo morago ga motshameko wa bone kgatlhanong le sa BDF 11 maabane. Bothuso Moroka o sita ka pula. Ryan Khengwenyane. Mokatisi yo
yo sa tswang go tsaya CAF A license ya gagwe mo Botswana Bosheng o supile fanile le sebaka sa go leba metshameko e le mmalwa ya Joining Galaxy ya paka e fitileng a re seo se mo file lesedi la gore Galaxy e tshameka jang. No, I did my CAF A license last year, so we were based in Joining. So I've seen a couple of their matches. I've seen their Champions League matches live against the Pirates here. I've seen how they... Ke kgona go bona metshameko ya Joining Galaxy e le mmalwa ya paka e fitileng segolobogolo jang fa ene tshamekela ko Joining mme gone moo fela go mphile lesedi la gore setlhopha se tshameka jang. Ke dumela gore re ka tswa ka maduo a nametsang kgatlhanong le bone. Went to the wire, but that also tells you that the other teams were pushing them to the limit, you know, and yeah, so we're up to the task. We're up to this task. Obviously, by then we will have a better shape. The intensity will be much better. Kana lelo a re le bone ba tsweletse ka go baakanya kampa ya bone ka go kwadisa batshameki ba bašwa. We have made a few signings to improve the squad with the eye obviously re kgone go kwadisa batshameki ba le mmalwa e le tsela nngwe ya go tokafatsa kampa ya rona mme re dumela fa batshameki bao le bone ba ka re thusa fela thata mo metshamekong ya rona segolobogolo jang mo go ya CAF Champions League. So then we have like about 19 days to our first match, so that's enough time to really go into Galaxy and see how we can trap the monkey. O tsweletsa tlhalosa fa ditlhopha tse a tshamekileng metshameko ya botsalano le tsone di akaretsa BDF 11 Masitauka le Gaborone United gareng ga tse dingwe di mo file phadisano e mashetla e neng a e tlhoka. Level is improving, but that's got to tell you that, you know, when the level normally improves, then the coaching is happening. So the level of coaching is gone a little bit higher, or even more. The requirements are also very strict nowadays, you know, with the CAF A license. Ligi ya Botswana e tokafetse fela thata mme seo se dira gore le boleng jwa bakatisi ga mmogo le boleng jwa batshameki le bone bo tokafale. Mo metshamekong ye re tshamekileng le ditlhopha tsa kwano re itumetse fela thata ka ba kgonne gore fa phadisano e mashetla ka ba ne ba la kgwele ga batse mo go neng gore berekisa thata ka go pharologanyo le ditlhopha tsa go leking ya rona. Our level. And we are a team that is obviously look to play in Africa, and this is a type of competition that we need, because most of our football, the ball travels a lot in the air. Pele ba ya go kopana le Joining Galaxy ka kgwedi ya Phatwe e le 16 African Stars ba tla kampana le Young Brazilians mo makgaolakgang a sejana sa PST Bet. Ryan Khengwenyane, BTV Sport, Gaborone. E re ka gote sa mosima se bonwa tšeo thata motabogi wa lefatshe la Zimbabwe Abel Chibanda o kgonne go sireletsa bomampudi jwa gagwe mo lebelong la 21.1 kilometers la kgaisano ya Botswana Life Classic Half Marathon morago ga go fenya letlhakore la borre mo nakong ya ura le metsotso e metlhano. Lekgarejwana la monogae Boikhutso Baka ene o fentse lebelo leo mo letlhakore la bomme mo nakong ya ura le metsotso e 24. Mothuetso Mahatla a nku a itsewe ke moegami Tlamelo Montshusi o di rulagantse. Le ka wana la kwa Zimbabwe Abel Chibanda o sa la itlhoma kwa pele fela ditloga a tlogela segopa sa bana kwa morago ba akaretsa Folovesi Hotle, Lazarus 2 le makawana a monogae Sesebo Matlapeng le Diphokora Pula. Chibanda o na tswela kgapisa makawana a o se thitho mo lebelong leo le ne le tabogela mo serameng a oketsa keta pele go fitlha fenya lebelo leo mo nakong ya ura le metsotso e metlhano go ikgapela 20,000 pula fa le ka wana le kwa Mozambique Folovesi Hotle le wa kwa Kenya Lazarus 2 ba feditse mo maemong a bobedi la boraro go ikgapela 15,000 pula le 10,000 pula ka tatalano eo. Makawana ba mono Sesebo Matlapeng le Rapula Diphoko bone ba feditse mo maemong a bone la botlhano ka tatalano eo. My time is very good. Unfortunately today I ran 1:04.
Last time I ran. Gompieno ga ke a taboga mo nakong e ke neng ke e batla. Go ka tsone go bakilwe ke seemo sa bosa tsela e re neng re e dirisa. Kgotsa mmele wa lapile ke tshwanetse ka itapolosa mme ke itumeletse maduo a lebelo. But it's not that bad. No, I just have to improve my time. O letlhakwana la bomme e ntse le mo lebelong la 21.1 kilometers makgarajana a mono boikhutso Baker Kitsiso Joseph le Lesedinyana Tumelo ba dirile go tlala ka diatla ba tsaya maemo a ntlha bobedi la boraro ka tatalano eo. Weather was very cold today. I didn't perform well. Seemo sa bosa se dirile gore nako ya me e seke ya neng ke eleditse. Ke ne ke eleditse go ira nako ya ura le metsotso e 20 kgotsa go gaisa. I was supposed to change the time at least to make 120 or 119. Mo lebelong la 10 kilometers ka kwa letlhakong la borre Sylvester Koko ke ene mofenyi a sena go fetsa mo nakong ya metsotso e 32 fa pele ga ga o thusitse ga o bolelwe le la merankonyane go ikgapela 10,000 pula 5,000 pula le 3,000 pula ka tatalano eo. Ka kwa letlhakoreng la bomme gone mosadi Kwena go tswa Kgosi ke ene mofenyi wa lebelo leo ka nako ya metsotso e 37 a longwa serota ke kefilo ga le itsiwe fa botlhe Mazuduma a feditse mo maemong a boraro. Tlamelo Montshosi, BTV Sport, Gaborone. Table tennis lefatshe la Egypt le letse le tsabakela mo khaisanong ya ITTF Youth Africa Championships e neng e tshwaretse kwa sekolong sa Botho University mo Gaborone ba fetoga bomampudi mo mathakuring a basimane le basetsana tlase ga 15 ga mmogo le mo lethakuring la basetsanyana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 11. Lefatshe la Egypt le gapile bomampudi ka fa lethakuring la basetsana jaaka Khadija El Hakim ana fenya mogabo ya Ra El Badawi 4-1 kwa makgaola kganyeng. El Hakim o fentse disete tsa ntlha tse tharo ka 11-7, 11-9 le 11-9 pele a latlhegelwa ke ya bone ka 7-11. O ne a kgona go fenya ya bofelo ka 11-7. Ka fa lethakuring la basimane Mohamed Abdelrahim o fetogile mampudi ka go fapha Yosef Aidli wa Tunisia ka 4-1. Mo lethakuring la basetsana ba ba ka fa tlase ga 11 Mariam Yonas o kgonne go sireletsa bomampudi jwa gagwe ka go fapha mogabo Habiba Elba Somi ka 4-love. Makgaola kgang a basimane a fentswe ke Wasim Esid wa Tunisia ka a sena go fenya Lane Batix wa Cameroon ka 4-2. Metshameko eo e simolotseng ka mosupologo e ne wela maabane. Fa re digare la setlhopha sa joineng le sepadimotse sa Canyon Jaguars ka dintlha di le 24 go tse 20 mo motshamekong wa ligi ya rugby wa beke ya bo11 o neng o le kwa mabaleng a Livingston Kolobeng mo Gaborone. Ryan Khengwanyane o ipueletsa seboaboane. Canyon Jaguars inile bone ba ntla go kwadisa dintlha ba nosa penalty pele jwaneng ba tsaya ketapele ya motshameko ba sena go kwadisa try. Jaguars ba itharabologelwa mme ba kwadisa try le conversion go isa motshameko o go nakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 10-5. Mo karolong ya bobedi banna ba jwaneng ba tla ba tsholitse lebelo la motshameko ba kwadisa ditry tse pedi le conversion e le nngwe go tsaya ketapele ya motshameko. Go bona motshameko o ba tswa ka phatla tsa menwana Jaguars ba lwa ka tsotlhe ba kwadisa dintlha mme go bo go sa lekana jaaka jwaneng ba fenya ka 24-20. Our lineouts were not good. We have to fix that. Our scrumming is okay, but after winning that scrum, the decision making from there was a problem. We should have got more points. Re tshwanetse ra baakanya line out ya rona ka e ne se mo seemong se se kgotsofatsang. Scrumming sa rona se ne se siame me fela re ne re tshegetse kgwele lopaka mo go feletseng gore itsa go nosa ditry tse tharo mo karolong ya ntla. Re tshwanetse re baakanya tshameko ya rona re ya re lebile motshameko wa se ka makgaola kgang gore re kgone go ya makgaola kgang le go fenya sejana. I mean, we have to go and work towards the semi-finals because we are there. Correct the mistakes that we saw. Work on the set pieces, especially our line out. We need to work on that one. We pretty much had a good game, considering the injuries that we had, the key players that were missing out. We played with this is our youth team. Re nnile le motshameko o siameng re lebile gore bontsi jwa batshameki ba rona ba ne ba le mo dikgobalong mo gore pateleditseng go tshameka ka batshameki ba ba botlana ba ba sena maitemogelo. Re bolailwe ke go tlhoka go ipapana sentle ha re ka tokafatsa tshameko ya rona re ka kgona go fenya metshameko ka sone setlhopha se. Errors here and there. Overall, I think
mitigating those, we could have had a win. metshameko eo e a tswelela ka mafelo a beke jaaka go tla bo go tshegeditswe se ka makgaola kgang ryan kgengwenyane BTV Sport Gaborone. Motho tloga e tlogagale modisa wa tsone o bolola natso sakeng thupa ya tsone o e kgetla di eme a di eme gone fa phiri o rile ga bosegangwe a ra gone gore la ka moso tšele lengwe tla ke le bogetse lo kgaitsedi ke sentle moeng o neng a ranola sentle bontle ka puo ye di atla tšemaša kgomo tšetswa thobeng tšele phepa jo mothibi o malalalaotswe go tla go ritela tsa tsatsi la mosupologo tsa Botswana Connect e tlholantse le bereka ka bonatla bonokopila le botswerere re tla thaba fa re kopana mo dibutsong. The all-new #PushaBW at a Chencheng show, hosted by Khao Nadindwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some